Ngekukholwe uZikode ekhuluma nenkabi-ke laphana-ke yayikade ithunyiwe ukuthiwa mayizomnqamula ke ujuqu-ke laphana-ke inikwe isamba semali-ke esingango-19,500 ke laphana-ke lolu daba ngekukholwe nanti khona la kusiqiniseko AC Media bathi angikushaya ngathi mina hayi okay angithi yes Amos vele imali kimi wayifaka kunye ekuvezile inkabi lena ishilo-ke ukuthi-ke noThabane-ke isazomthungatha ize imthole le nsizwa iyona le ikhuluma-ke noZikode kuyona-ke le phone call-ke abakhuluma kuyona ithe yoma niphenduka iphara-ke ifunana noThabane-ke ehlatshwayo nanti udaba lusaqhubeka ngicela ululalelisise nanti awuluthokozele efake imali yokuthi ushaye mina wakwenza vele lokho ngathi ngingene futhi indaba lotho ngoba mina ngakutela ngathi mina noma ngabe umnyama kunjani ayikho into engiyoyenza kuwo ngakuzwa kabe yami mina ngisho egoli mina ngathi ngifike egoli ngibone egoli akaza ngikhulume ngishona nawe ngoba manje bese ngumuntu omubi kuwe ngendlela eseqhatha ngayo abantu kodwa-ke kulungile-ke kwalomfana uma ukuthi usekimi uzayibonela yena mina angizokhuluma kakhulu yena nje uma uthi useqondene nami nje hayi uzayibonela uzayibonela phela wena into akuqondene yona ngisho wathatha imali wena wathatha u-19.5 thiwo ozokushaya ngawuthatha vele Zikode awusangiphi no-500 ke futhi kulo 19.5 kanjani futhi ngoba phela wena angithi wena wangibloka kuthiwa mina ngalokhuza ngahambisa voice note hayi bafowethu nakhona futhi lo voice note ngangiyinikeza umuntu engangimethemba umuntu asahloko kusamba nayo yonke lento lena wayidlulisa kuThabane ngendlela ayidlulisa kuyo kuThabane ngendlela enza ngayo ngingakwazi konke lokho kumuntu engimethemba cha Amos imali wayifaka impela ngifuna uqamba mangayidla futhi ayikho imali angizeyikokho Ache manje wayethi uzokushayela phi hayi yabona nje mpothi nje kasasele tolena Wetheleni yebo manje ngesingabo nje bona bacabanga ukuthi ngilula ngaleyo ndlela nje impela ukuthi bengavele bethenga inkabi uthi ayizonquma mina mina mfowethu mina ngithi njengamanje usexuntshwe indaba Amos kahlahla ulixuku useqhuba indaba Amos sekhulunywa indaba engekho kuthiwa ngangekuzikode egoli ngithunywe kuzikode aza ngithunywe mina egoli mina uyazi Amos uyalazi iqiniso kodwa-ke nalomngani wakhe lona asehlangene naye kulungile ubani umngani wakhe manje uThabane phela ngithi uhlangane noThabane hey wethu kwesha asilula uyasibona isihamba nje asilula bafana bakithi hey asilula hayi asilula bafowethu hayi akaqhubeka ayithenga inkabi let's go ahead yabona hayi mina nje hayi mina nje ngeke ngiphendule lutho yena kayenza ngalendlela yenza ngikhuluma kakhulu mina uzayibonela yena balobe nje ababa lokuzana ama screenshot uthi usekhuluma utheni hayi mina ozikode mina angikhulumi kakhulu ngoba yena esekimi esekhetha ukuthi ebekimi nje angikhulumi mina kakhulu yena ngithi manje yena uthi angithi yena uthi wazi idumbe eziphansi ngithi yena uthi wazi yena idumbe eziphansi ngisho yena uthi wazi idumbe eziphansi ngama ngisho hey madoda ay yabona indaba yakho noThabane hayi mina angikhulumi kakhulu futhi ngizayithulela kodwa manje mfowethu
wakunikeza u-Amos u-19.5 futhi uzongishaya mfowethu. Awusakunikeza le-1,000 ke nje mfowethu. Ngihamba nje umvuke mfowethu. Ngani wangasatholakala uthi ublockile. Hayi mina-ke ukhona umuntu ongakuthumela ukuthi uhambe ubulala umuntu o-19.5. Mina nje mangisanele imali ngiyadliwa kanjani. Hey la hayi sivusela ikahle u-Amos mfowethu. Hey singangilula. Njengamanje usebuya kimi. Uyangixaka ngiyaxakeka mina ngoba kade kuhlanganisa ukubula intombi kaThabana. Bekwenzakani? Angithi wena thiwa kade ufuna ukubulala intombi kaThabana ngisho. Angibhedela nje ngihlangana nento zokubulala mina. Hey. Mina mfowethu ngiyayilaphela kulapha abantu mina mfowethu. Indaba zokubulala mina mfowethu. Hey. Hey. Aphuma kudala nto leyo. Hayi, balobe ngithumelela nje. Ubani? Ngithi balobe ngithumelela nje. Awungihlangana lapha mina nokubulala abantu mina nje mfowethu. Hayi. UThabane noyise abaqhubeke bayenze lento ngoba kunjenje uyise. Futhi hayi mina uzikodwa yabona bale bangifonela noyise nini kutanga naku uThabane elokhunza la engishaya la yabona izibulawa indlala lezi zinto lezi bathi kufake noma u-2,000 ngithoba inhliziyo kaThabane ngithi hayi akunawo 2,000 bathi noma 1,000 ke zikode. hayi mina nje ngoba esethi into emina nje awuzobona ngizoncamela ukuba liphara laseGoli uzobona hayi mina suka hayi bafowethu iziphi zethu bafowethu hayi kodwa hayi mabethi bosha mina bafowethu mina kukolula basi mina zikodwa ngiyatshela ngathi wena kutelezweni uyaxaka wena umuthi buwuthatha la kimi wena uyangisizakala futhi you know me ngisizakala futhi awona manje bayi bafowethu hayi bafowethu hayi abazame hayi yazi ngangakuthembi mawukhuluma njana ngo-Amos kodwa sengiyabona ukuthi ikhanda lakho lisebenza. Amos uyinyoka inyoko Amos ngimxoxeleke mina nala muntu loyana mfethu nangu nje nangu engifonela ngapha ngazi into engifonelela yona ukuthi hayi umanzi yazi ukuthi dalona kade efuna ukuthi ngizomgada usethi manje useyashintsha usethi nguye umuntu wathi ngizomgada eCape Town efuna ungibhukela flat ngathi mina hayi akakeme lokhu ngimisa nje lokhu ngimisa nje engifa 5 kodwa manje usethi usezokhuluma lento ayikhulumayo hayi abaqhubeke batrende hayi ngoba phela yonke lento utrenda lokuphakamisisa hayi mina uzobona mina ekudeni kani mina uzobona nje kahle nje yabona nje umyena nje akazana nthu mana uthini Amos uthi uphuma ekhaya uthini Amos uthini uthi uphuma ekhaya yena uthi ngani awukade ungasiza isitori uthi wafika eNewcastle Amos bafowethu uthi wafika eNewcastle ezokwenzana angazi mina bekhuluma nje lento beyikhuluma mina bengaboni ukuthi bekuvulula isengibona nje manje